سلااو ڕێز تەماشاوان هێژا بولتەنە ساعت 6 ئێوارەیە جووارە پێشکەشکەم دەستپێکەدا گرنگترین سەرنوچە. ئیرۆ بریارە داڕڤەکردنا کوژێرê malbata Mişo li dadgeheke Hewlêrê derket. Gera çardehan ya asîtana bidawî hat û têde tekez kirin ku tu otonomiyekê li Sûriyê napejirînin. Tirkiye malbatên Turkman li Efrîna Rojavayê Kurdistanê bicî dike. Berpirsekî pedekesê dibêje tu hebûn ji peyedêre li Rojavayê Kurdistanê namîne. Şeşemîn karwana alîkariyan ji dezgeha xêrxwazî ya Barzanî ji bo Rojavayê Kurdistanê hate şandin. Dobara Slav. Îro roja çarşemê biryara darvekirina kujerê malbata Mişo ji dadgeha tawanan ya Hewlêra paytexta Herêma Kurdistanê derket. Li gor ragihandina Herêma Kurdistanê ku dadgeha Hewlêrê ya tawanan biryara darvekirinê di dermafê Frîdon Kerîm Ramadan de derxist ku 5 yek malbatên Rojavayê Kurdistanê kuştibû. Di dehê cotmeha îsal tawanek di dermafê malbata Mişo ku bixwe ji dîrka Rojavayê Kurdistanê ne li gundê Pîrreş ya ser bi Hewlêra paytexta Herêma Kurdistanê ve hatibû encamdan. Têde 5 kes ji bav û dayîk û 3 zarokan pêk dihatin bi şêweyekî hovane hatibûn kuştin. Serokê Komîta Peywendiyên Derve ya Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê dibêje ku Rûsya piştgiriya xwe ji mafê gelê Kurd li Rojavayê Kurdistanê ji şanda enekesê re dayaxuya kirin. Tekez kir ku Rûsya dê piştevaniya Kurdan de berdewam bimîne ta ku mafê xwe di Sûriya Peşeroj de bi dest bixînin. Serokê Komîta Peywendiyên Derve ya Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê dibêje Rûsya piştgiriya xwe ji mafê gelê Kurd li Kurdistana Sûriyê ji şanda enekesê re daye xuyanî. Di lêdanekî taybet de ji rêbazên Newz re Kameran Haco Serokê Komîta Peywendiyên Derve ya enekesê herwiha endamê Komîta Piçûkkir ya nivîsandina Distûra Sûriyê got ku Rûsya wê piştevaniya gelê Kurd li Sûriyê bike û tekez kir dê di piştevaniya Kurdan de berdewam bimîne ta ku mafê xwe di Sûriyaya Pêşerojê de bi dest vebînin. Haco herwiha daye zanîn ku di hevdîtina dawiyê de lêgel Mikhail Bogdanov cigirê Wezîrê Derveyê Rûsyê Bogdanov daxwaz ji şanda enekesê kir ku Kurd daxwazên xwe zelal bikin. Derbarê civînên Komîta Piçûkkir ya Distûra Sûriyê Haco tekez kir ku wan ji berpirsên Rûsî re astengiyê li hevkirinê di navbera aliyên di komîtê de derbarê standina biryaran herwiha got jî ku wan daxwaz ji Rûsyê kirine ku rola xwe di proseya nivîsandina distûrekî nû ji bo Sûriyê de aktîv bikin. Berpirsê Komîta Peywendiyên Derve ya enekesê serbar kir ku wan daxwaz ji Rûsyê kiriye ku piştgiriyek bêhtir ji dosyeya Kurdî di sazkirina distûra Sûriya nû de bikin. Di roja duşema borî de şandeka pilebilind a Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê serokatiya Kameran Haco seredana Moskû kiribû lêgel Mikhail Bogdanov cêgirê Wezîrê Derveyê Rûsyê li Moskwa paytexta Rûsyê rewşa Rojavayê Kurdistanê û pêşhateyên dawiyê gotûbêj kirin. Welatên gerentor radkirina xwe ji her otonomiyekê li Sûriyê re ragihandin. Di daxuyîna dawiyê ya gera çardehan de ya danûstandinê asîtana derbarê Sûriyê îro welatên gerentor ragihandin ku ew her destpêşxeriyekê ji sapandina her otonomiyekê li Sûriyê bi hinceta robrûbûna terorê napejirînin. Li gor Rûsya elyawm belavkiriye welatên gerentor, Îran û Tirkiye û Rûsya di daxuyîniya xwe de amaje bi giringiya parastina desaladariya Sûriyê û yekbûna xalka wê û pêwîstiya karê Komîta Destûrî bi bê destêwerdana ji derve tekez kirine. Wezareta Derve ya Rûsyê daxuyaniyek derbarê hevdîtina Mikhail Bogdanov bi şanda serkirdeyetiya Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê enekesê re belav kiriye têde behsa navarika wê civînê dike. Wezareta Derve ya Rûsyê daxuyaniyek derbarê hevdîtina Mikhail Bogdanov bi şanda serkirdeyetiya enekesê re belav kir û behsa navarika wê civînê kir. Roja sêşemê nehê berçileya 2019 nûnerê taybetê Serokê Rûsyê lê Rojhilata Navîn û welatên Efrîqiya herwiha cêgirê Wezîrê Derveyê Rûsyê Mikhail Bogdanov li Moskû paytexta Rûsyê pêşwaziya şandeka serokatiya enekesê kir û hevdîtin hatin encamdan.
Şanda enekesê ji serokê şandê Kameran Haco, serokê Ofîsa Peywendiyên Derveya Enekesê û her du endamên Ofîsê İbrahîm Birro û İsmaîl Hesaf pêk dihate. Derbarê wê civînê û hûrguliyên wê di daxuyaniyekî de Wezareta Derveya Rûsyê di şemê belav kir û got ku bi hûrgulî li ser rewşa Rojavayê Kurdistanê û Bakurê Rojhilatê Sûriyê, rêkeftina Rûsî û Tirkî û mijara Komîta Distûrî hate rawestandin û gengeşekirin. Di dawiya daxuyaniyê de hatiye ku tekezî li ser berçavgirtina mafên hemû pêkhateyên erqî û olî li Sûriyê hate kirin. Derbarê heman civînê roja duşema borî jî jêderek taybet ji şanda Enekesê ji Rêbas News re dabû xuyanî ku di hevdîtinê de rewşa Rojavayê Kurdistanê û pêşhateyên dawî li deverê û Sûriyê bi kiştî Komîta Distûrî hatine gotobeşkirin. Hevdîtina şanda Enekesê lê gel nûnerê taybetê serokê Rûsya li Rojhilata Navîn û welatên Efrîqiya her wiha cêgirê Wezîrê Derveyê Rûsyê Mixaîl Bogdanov di demekî hestiyar de tê ku gelek rêkeftin di navbera Rûsyê û Tirkiye û Amerîka û rejima Sûriye û Hesedê de û guhertina nexşeya kontrolkirina hêzên navdewletî û herêmî ji hejmarek dever li Rojavayê Kurdistanê û Sûriyê bi giştî re, ragihandina serokê Tirkiye ji karê bicîkirina milyon kesî li devera aram di navbera girêspî û serêkaniyê de û destpêkirina gera çardaniya Asîtanayê tê. Alî Muslim endamê serkirdeyatiya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya Pedekesê dibêje tu pêşerojek ji peyedê re li Rojavayê Kurdistanê tune ye peyedê nikarîbû xwe ji mihwarê Êran û Sûriyê dûr bixîne. Serkirdeyekî Kurdê Rojavayê Kurdistanê dibêje ku Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD tu pêşeroj jêranîne li Rojavayê Kurdistanê û têkez ji kê re PYD sernekevt ji dûrkirinê ji mihwarê Êranî Sûrî heta weke niha. Alî Muslim endamê Komîta Navbendiya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya ragihand ji dema ku PYD di sala derî ji rejima Esed wergirtî û heta weke îro hewl dide ku deverê bi darê zorê kontrol bike. Tevaya ecendeyên wê dûrin ji niştîmaniyê û kurdperweriyê. Ew jî ji ber wê çendê ku PYD hewl dide fikr û ramanê Abdullah Öcalan li ser erdê li Rojavayê Kurdistanê bicî bike û heta weke niha PYD nikariye xwe ji mihwarê Êranî Sûrî dûr bike. Alî Muslim têkez jî kir ku tevaya kar û tevgerên PYD cihê gumanê bûn ji aliyê navxweyî welatên herêmî û welatên navdewletî ve nehate qebûlkirin. Lewma PYD wê bi hêzbûna xwe ji dest bide û roj bi roj trola wê di Sûriya nû de namîne ji ber nikarê bibe aliyekî biryarder de pêşeroja Sûriyê de. Herwiha Alî Muslim got jî eger PYD de siyaset û îdeolojiya xwe de berdewam bê roj bi roj di ser astê navxweyî wê tevaya alîgirên xwe ji dest bide wê dî kes namîne ku piştevaniyê lê bike ji ber heta weke niha tiştek ji bo netewa Kurd li Rojavayê Kurdistanê pêşkêş nekiriye. Derbarê danûstandinên rejima Esed û PYD Alî Muslim dibêje zehmeta rejima Esed danûstandinan li gel PYD bike û danpêdanê bi PYD bike ji ber heta weke niha rejim xwe dibîne de saladara şerعî li Sûriyê û pêwîst e tevaya navçeyan kontrol bike. Derbarê çarenivîsa Kurdan li Rojavayê Kurdistanê endamê Komîta Navbendiya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya ragihand pêşveçûnin li ser erdê ku li Sûriyê çê dibin tevaya gelên Sûriyê û di nav de jî Kurd xistine pêşiya çend bijardeyeke zehmet de. Çarenivîsa gelê Kurd li Sûriyê bi çarenivîsa tevaya gelên Sûriyê ve girê de ye. Herwiha Alî Muslim got ku PYD hewl dide gelê Kurd bi wê çendê razî bike ku PYDkar ji bo netewa Kurdî dike û hewl dide mafên taybet bi Kurdan bi dest vebîne. Lê di rastî de li ser erdê siyaset û îdeolojiya PYD berûva jî wan sloganan e. Di dawiya gotina xwe de Alî Muslim serkirdeyê Pedekesê tekez kir ku hîna derfet li pêşiya Kurdan li Rojavayê Kurdistanê me de ku mafên xwe di Sûriya nû de biçespênin. Pêwîst e çespandina mafan diriya tewafuqiyê de bêdine bera tevaya aliyên Sûrî de bi taybetî di destûrê Sûriya nû de ku biryara werê nivîsandin. Îro gereka Rûsî li ser rêya M4 hate encamdan li gor jîdên xwecihî ji bajarê Eyn Îsa ji arkêra ragihandine ku îro demijmêr 11 pêş Nîvrû gereka Rûsî li ser rêya M4 di navbera gundê Ebu Sirrê ta wêzgeha Mebrûka berêveçû bi mebesta tekezkirina vekşandina her du aliyên nakûkdar an ku qesedê û çekdarên ser bi Tirkiye ve ev ger hatibû encamdan.
رخصنا مافی مروفان لعفرین روژاوای کردستان دبیجه کو د دمانها ده ترکیه و چکدارن به سر و مالبات ترکمان لگند و نافچه سینوری یین عفرینه به ترکیه را به جیدکه. ڕێخستنەکە مافەیە مرۆڤانیە سووری دەبێژێک و ئارتێشە تورکیە هاوڵ دەدێ ماڵباتێنە ترکمانی لە گوند و باژارۆکێن ئافرینە ڕۆژاوای کوردستانê بەجی بکێ ئەوژێ بەمەبەستە گوهارتنا دیموگرافی لە دەبارێ ڕێخستنە مافەیە مرۆڤان لە ئەفرینێ دەداخویانیەکێدا گوت و ji demek ku artêşa Tirkiye lêgel çekdarên bi serve dirbasî Efrîna Rojavayê Kurdistanê bûne di sala 2018 de dest bi veguhestina malbatên çekdarên ser bi Tirkiye vekir ku bihtirawaniye Heyet Tehrîrê Şam û Cebhetin Nusra bûn. Herwiha malbatên rêxistina terorîstiyê Daişê bûn. Ew jî wekeye kampêngav ji bo dagîrkirina bejarê Efrîna Rojavayê Kurdistanê. Herwiha rêxistina navborî tekez kir ji bo serxistin û bihêzkirina proseya guhartina dîmografiya Efrînê. Dêdeme nihade Tirkiye malbatên Tirkmanî li gund û bajarokên Sinûrî bi Tirkiye re bicî dike û hewl dide ku şûnwarên Kurdan ji deverê ji nav bibe. Rêxistina navborî de daxuyaniya xwe de bang li civeka navdewletî û netewên yekgirtî û teveya Kurdên Efrînê kir ku dev ji xaka xwe bernedin û rûbirûyê pîlana Tirkiye û çekdarên bi ser ve bê ku mebez jê dagîrkirina Efrînê bi yekcarî û nehiştina netewa Kurd e li wê deverê. گیر پیترسون دما دستپێکردنا civînên gera çardehan ya danûstandina Sîstana li Nur Sultana paytexta Kazaxistanê derbarê civînên bê de got ku eger heye dima çileya bê de ji sala nû ew civîn werin li darxistin. Şandeyê Navdewletiyê taybet ji bo Sûriyê Gêr Pederson îro roja çarşemê tekezî li ser berdewamiya danûstandinan û şêwermendiyê lêgel nûnerên şanda rejima Sûriye opozisyonê derbarê Komîta Nivîsandina Distûra Sûriye û destnîşankirina dema civînê wê kir. Gêr Pederson ji Ajansa Interfaksiya Rûsî re di dema destpêkirina civînên gera çardan ya danûstandinên Esîtana derbarê Sûriye li Nur Sultana paytexta Kazaxistanê derbarê civînên bê de axivî û gote ku ew di dema niha de kar lê ser babeta civînên Komîta Distûriya Sûriya piçûk kirî lêgel serokê her du şandên rejimê û opozisyonê dike. û got jî ku lê niha ew negihiştine turê keftinekî bi her du aliyan re derbarê destnîşankirina civîna bê ya Komîta piçûk kirî. û Pederson tekez kir ku ew di kar û danûstandinên xwe de berdewam be ta bigihine encaman bi her du şanda re. Şandeyê Navdewletiyê taybet bo Sûriye serbar kir jî ku eger heye di meha çileyê bê de ji sala nû ew civîn werine li darxistin. Civîna Komîta Piçûkkirî ya Komîta Nivîsandina Distûra Sûriyê di dawiya meha borî de li Cinêfê bi ser neket. Ew jî piştî ku nakokî di navbera her du şandên rejimê û opozisyonê de derkete holê. Her wiha ji ber merceka rejima Sûriye û li amadebûna şanda wê ji civînê re ew civîn bê encam bi dawî hat. Serokê şanda opozisyona Sûriyê got ku ew ê fişarê li ser rejima Sûriyê bikin da ku karê Komîta Nivîsandina Destûra Sûriyê berêve biçe. Di gera çardehan ya danûstandirên Asîtana derbarê Sûriyê de Ehmed Tom serokê şanda opozisyona Sûriyê ji ajansa Sputnik ra derbarê karê Komîta Destûra Sûriyê ragihand ku tevî astangîn têne pêşiya karê komîteyê lê ew geşbînin ku wê di dawiyê de fişar li ser rejima Sûriyê were kirin da ku karê komîtê were berêvebirin. Got jî wê li gel şandayê navdewletiyê taybet bi Sûriyê dema civînên gera çardehan ya Asîtana de bicive wê yek ji pirsan ew be û ew yekê geşbînî dibîne. Piştî rekeftinekê û belavbûna çekdarên rejima Sûriyê rêya navdewletî hate vekirin. Ajansa Rusya Today li serzarê Lîwa Ehmed Şerîf serkirdeyê rejîmê li Hesekê ragihand ku îro di rekeftinekê de navbera Tirkiye û Rusya û rejîm û Hesedê de çekdarên rejima Sûriyê li devera rêya Hesekê Heleb ya navdewletî ku bi êmfor tên naskirin belavbûn. Ew rê hate vekirin. Li gor vê rekeftinê Tirkiye û grûpên çekdar ji 3 ta 4 kîlometran berev bakurê êmfor û Qesedê jî berev başûrê wê rêve tê werin vekşandin û girê spî û serîkanî jî di elektrîka wan ji bendava Teşrînê were kişandin.
بله تماشاوان هیجان هاجی برز فواد علی کو اندام کمیته سیاسی یا پارتی یکیتی کردستان سوریه لگل منه دم باش برز فواد جگرا 14 یا اسیتان هم دست بکن و گامزان کو به داوی هاتن د داخلانی داوی د جهاتیه کو هر اتونومی کیان جه حکم گذاتی لسوریه قبول ناکن شروعه و جه داخلانی چیه؟ لا فرز جوار وش تماشافاني هجار بالراستي يعني اسيتانا و چارداي يعني بلکه بجارا يكمينه كتيه واري سياسي گفتگو دکه يعني بلکه چون دجي فيناجي دواري لشكري دبو و اواري لشكري جي قش برجوديا نظام رجيم دار يعني امزان اسيتانا يكي بشتي هرفاندنا او دستي وردانا حلبي تشيبو اسيتانا تشيبو او جي قتيد آماده بون هم دزانن يعني تركي وإيران وروسيا بو بيتر لكيلكا ريجيم كارد هات مشادن يعني وك بمعنى بسر كتية دبي او نريني خوشي برفيك يجي نرينا ريجيم دواري برسغريكا كردي دي وحتى دواري چار سركرنا برسغريكا سوري دي لجمع حيانها تتصور وقت دبي تشتك تنية او دبينا انه بسركت وعسكريا بسركت وحمي جغرافيا السوري ياد دستي واندي ياد دستي تركي دي ويبرفيك يجي نتركي دخازة أو واري أوتونومي ونرجيم دخازة يعني نرينا الركبرية تيتونية وبتيبتي أفكساني جي ركبرية أمادجي دبن تنرينا وانابن جبرق ناخد يه بريارين نكوميتا جي ركبرية سورية نج تلافية نج هيئة التنسيق نج التياية تشتكي دوام غريب نبينن او برياري بفيرنجي دركفن لاسكارن بيجم او نوكوان بي يعني نا وك اسيتانا بي دستورة سوري دينه خديه برياري او بيقمان سي بشي جرينج بن روسياي امريكاي وما المتحداي اذ اوي دستوري دين داويه يعني اما داخيانيه ولو دركفن وقت بي جرانيا وان تنية لسر باندورا دستورا قبي ف يكتير نتوية ومن المتحدة دانية دوز دخالاتي تيدي إشارة باش هنه قمافي نتواجي بيد سوريا بيد دوي شريك بن يعني باشه برز فواد يعني حتى أنها كسكي نقل حكم ذاتي كريه نا إدارة ذاتية كريش بو كرداو نا فدرالية باشه اگر دوزا كرداي بله اگر بحثا روشا روجاوای کردستان بکن پشتی وی گره اگر هیا کو اپراسیون کنو ام بیجن جالی ترکیه و ورسا روجاوای کردستان تاوی کو ترکیه و دروجن بحثا باجارکی نو دکه بحثا دیرکی دکه نا دباور يا مدى تشتكي ولو نماي او مترسي نماي يعني تركي جنفد اوبراسيونك نو تشي ناكي لي او شخور وقت دبي فان قفادك دبود جيني ددي بازارنا بيك بيني يعني مثلا من بجي من مثلا كوباني باراوان لوان دراناها به مثلا ترفعته قال لك تشتي دني قال لك قونا غيدن جي برس غريكي نابينا وان وروسيا دي يعني او دخازن ترفعت فقر روسينا نادن وان من بيش دخازن فقر جوان فقر جي خلقي وقت بي هزي لشكري واتلافي روسينا نادن فقال لك برس غريك بهفدوفي غريداينا اما ما ترسيل لسر قوناغا دربيسية حياة ديركي انها درباس بوية جبرق بيمانا نابينا روسا وتركي دي جبوية يعني او هريما كو تركي قفانو لي دخا كتير بن هجمونا كده بن هجمونا روسيا دا يان امريكا يان اگر هي كو ريجيما سوريا وكو ركافتنا نافرا ريجيمو قصدي دا جارا قدن فقرا وان دفران
يعني أو 10 كيلومترانية أو لشكري روسا وسوري بن بله جدر بيسية حياة ديركي بله يبقى دفيتي تنبه لي برسغريكا جهية ترك دخازن أساي جي تنبه أو إدارة جي تنبه دفي هنكي ددوي إدارة دبن وأفجي هنا روسيا وقصده أو يبكي لهفدو هنا نكر ندفي واريده يعني بيادا دبيجي أفايا از دفجوا بيمانا تشيبوية دواري لشكري دي ندواري إداري دي ترك دبي أف بيمانا تشيبوية ده حمي فان 10 كيلومترات دبي تشتكي وان نمين ندواري إداري دي ندواري أسايش دي ندواري لشكري دي أو خال هنا زلال نبوي جبر فيه كيجي الرجيم جي دخوازه تركي ولو بيجي يعني جبو بيجي ازي هرم في فالابوني داغرم رجيم جي لحسابه ويتيق تركي فياد بيجي وجبر فيه كيجي وقت بي جيرا تشوكا لسر غارسي هجارة يتشتكي قوتنا كلو هي يعني بازار لسر بيادي دفجوي إدارة برده أفجيج فيها وي روسيا دبيجي تهرتو رجيم الهفدو بكن ولو نامشه اف خلايا هنا زلال نبوي باشا برز فؤاد دناف اخافتنين خودت بحثا من بجي وترفع تكر براستي تو کس نزانه کو چارانویسا وان هر دو باجاران کو دکفن روژاوای چمه فراته و چبه تبی کو امزانن به فرمی قصده دوان دوران ده چارانویس و چبه و دبن هجمونا که دبه دباور يا مدى اوي الروس ندى تركي اوي قصد جور درخه اوي بدا الرجيم برازيبونا تركي بحيث وقت بي رجيم قبول بك خلقي من بجو ترف حتى فقر بي واركي امني سو رجيم بيك بينه وان بقره ولو اوي وك اداراكي افا بك وان خلقانا خلق عربن فقرن جبر جمارك مزنج خلقي من بيجي وترفعتي وقندي دردوراوي لتركينا اوي واركي دينن بحيث او انجماني وخجهي من بيجي ورفعتي ترفعتي او خدي بريارة خبن او بيترد من شعديرا روسيا دبه من نباوري بدن روسيا بد ابوزيسيوني جبر روسيا كاريوي جهر في خاكا دستي اوبوزيوني دي درخه وقت لبي وك هريمي دن يعني باشا يعني روسيا الجغرافية كي تيك نابلا بيوي نادا اوبوزيسيوني ابدا يعني باشا برز فؤاد د بولتانا ماذا جهات کو مدید کو ترکیه و گروپ جگدار چه پلان لعفرین به پیکتینن مالبات ترکمان لوی داره تینا بجی کرن دو جی سروک ترکیه را گانده بو کو او وی کار لسر بجی کرن ملیون پنابری لحرم ناورا گریسپیو سری کانی ده کریه اف پلان و چه کاراسته بین سر گوهارتنا دموغرافیا روژاوای کردستانه يعني ام بيجن نبيجن جوهرتنا الديموغرافي ده عفرين ده تقارب سري صدي بينجي تشيبوي يعني عفرين سري صدي لغور دهات خيا كرنج سري صدي جنود حيا نود وبينجا كردن ايرو بلكي زيدي بينجي تنبه اويدن هاتي جوهرتن او ديموغرافي يعني وبردوامي يعني دفيواري ده مخابن وأويد في وارد بلكن سريك عن يجي كاربكن ووان وقتا أف جغرافي خاص جت الأبيض حياة سريك عني زانه أو جغرافيا برانيا وان خلق عربي بلي باجار سريك عني وروج هلاتي سريك عني يعني جروج سريك عني روج أفاي سريك عني حتى تل أبيض براني عربي كرتيد هندكش برفيك يجيبوك او ضغطا مازال تركي نيه تركي دبيجا قناغك عربي وخلكي هريمي استينيمي لحتى انها نهاتي قبول كرن نج قبل روسيا نج قبل امريكا نج قبل اوروبا قوي تؤالي كاريه بدن تركي دفي جوهرتنيد والتركي جي للجموان تاكيد دفي اس خلكي غريب نينم ازي خلكي هريمي فقرينم ازي خلكي رقاي وجزيرة فقرينم
فأف براستي مترسيك مزين شيدك جوه قهرتنا کی ديمقراطي برپرسیاتی رادک برز فواد برديما فقرن آلین کردی کیجان آلی برپرسیاتی رادکن عفريني نبي بله آلین کردی کیجان آلی برپرسیاتی رادکن برپرسیاتی گوهرتنا دموغرافیا هرمن کردی بيقومان بكاكي رادكي يعني بيادي دستكي بكاكي بكاكي اف تشت اني سري ملتي سوريا يعني بكاكي دخست وقت بدريا في تشتير هناك اعترافك بيبل او نافي ترور سروي الرابع فبكاكي بربرسياري يكميني دبر فيها ويده جبر فيها كيجي دفي بكاكي دستي خوش نعم ملتي مدرخه بري خسارتني بيتر تشيبفن چه کوبانیه به چهره ما دبه حیا پککی دستیوی دهره ما کرد سوری دبه کردستان سوری دبه روشامد مترسیه دیه و اوه تجاری نه قبول کرن دبه اف کاغتایاج دستی ترکا درکوه گنما بک زریعه و پی درباس به ام خوشکایی دویا ده نشغلن کار نکن و افج پیادیتی خواستن دوی او ویتشتی خوشک زانبن گریدانا وان به پکا کره افتشتانا آنی سری ملتی کرد لی پکا کیجی لسر زار مظلوم کوبانی برپرسیاتی خست استوی امریکا و روسیه ده ما بری جیزم تو بازار روسیا و امریکا سیاسی بوان نکرن او شخور بکار تانین وکوارکی لشکری و یاجی الحسابه پکا که دهات وكب عربي دبي عسى ولا علا إجا أمريكا نرينا بوزيتيف لباكا كيبنار ليه وقتها ديد ما نرين أو نيجاتيف أو يعني ما إجا قدوين برخدانا سردمي بكن برخدانا سردمي جي أف نتيجاوي بوكا برخدانا سردمي لعفرين نفيا عفرين ديموغرافياوي هاتي قهرتن باكا كي دبي الخوفا قرر مظلوم كوباني دخوازی یکیتیا کردا بری گشی دوی خوش پککی خلاص که خوش پککی خلاص نکه تو یکیتیا کردا و پیک نیه و کرد گش بوین یکجی نکارن پککیش بنواره ترور درخن قصدام کرده سوری برویه که گریکا مزن دبی دور دفبه او گریک وبو امی کاربن پیاده کرده سوری امی لفدو بکن و امی کاربن دولیا جی لفک مزن بکن و اوه ترکی درباس نبه بلکی وی چاقه امو ترکاجی دانستندنک چه بوه گش عفرینه وگره گش درکوه سریک عنیه درکوه او خلقه منطقه اداره بکن اف پرزگریک چاره سر نبه روشا کردستان سوری ده باندوره گلکی خرابتی باشه برز فواد يعني دناوا خافتن خودت تبخوا بحثا دست پیشخریا قصد کر دوی دما داوی دست پیشخریا قصد بیدنگ بویا کیجان آلی هشت کو او دست پیشخری بسر نکوه یا جی بیدنگ با دباوری آمده مظلوم کوبانی ندادو گوتنی خواه او پککی او وگران جبر هندزانن پشتی او گوتنی وقت دبی پوزیتیف در راگهاندنه ده مظلوم گو و هاد جا انا کسیر جی گو ده پیویر و گداری کر به آلدار چی گو انو آزادی نت شاشکه ده و آزادی ده سیستمه ده و دید عایشه حسو چی گو وگریا چیرو که خوی بری بخوازی کیتی وای ریوبریا خسر هیو برابین تف مببن اهلا وسهلا وگریا چیرو که 2015 و 16 و 17 يعني ادبجم وان خبخ او اراده تنبو قارب بربي يكيتيا كردي بين وجبرفيه كيجي دنگ انها كيمبويه يعني وان فرمان كيف بجيانين برز فواد بيغمان بككل سرختيه بيغمان بككل سرختيه يعني افيك يعني وبلكي الرجيم جي حتى كي جا درجه هون زانن دانستندني واني رجيم هنه و شبيلك دناوان هي دخازن هرم برب الرجيم دو فانتشتانا دستيوان دبمينه که دواره اداره محلی دبه چه رنگی به المهم دانستندنی به تفکر کردیر نکن و نسپیرن
tevgera Kurdî. باشه divê dema hestiyar de çi ji we tê xwestin hûn aliyek yanî partiya we partiyek sereke di Enekesê de ye. Enekesî jî wekam zanin ku aliyekî sereke ji tevgera Kurdî li Rojavayê Kurdistanê çi ji we tê xwestin da ku em bêjin yek helwestiyek yan jî yek reziyek navmala Kurdî çêbibe û ev herêmên ku Rojavayê Kurdistanê mane werin parastin nekevin çarenivîsa Efrîn û Girêsipî û Serîkaniyê de. Di baweriya me de Enekesê wexta gerrûnişt bi wan re bi şanda wan re mezlûm jî mezlûm Kobanî hazir bû bi zelalî ji wan re bû enû ya em ê hevalê hevî her tiştî bin ya em hevalê hevî ne tiştek bes em duwarê siyasî dil hevdû bikin warê leşkerî warê îdarî warê esayîşa wilo bimîn warê aborî wilo bimîne wê nabe fe em amade ne Enekesê got ez amade me û me Enekesê ji baweriyekê jî digot divê biryara Kurdî li ser erdê û biryara siyasî biviyek ge em karibin ji xelkê bêjin û me ji wan re got ew biryar ew ê ciyê xwe nebîne wexta ge destê derve di nav me de bin ê wek dibe destê ge bixwaze ge ew xwedî biryar be gotin ser PKK bû bi zelalî yanî bîmana hûn dev ji PKK berdin em ê karibin di her tiştî dê li hevdû bikin û ev qewetek ji me re we illa hûn zeîfin siyasiyen û em jî zeîfin li ser erdê em hevdû temam dikin wê wexta biryara me li ser erdê û siyasiyen biviyek em ê karibin divê çarçewa Cinêfê de rolekê baş bilîzin di warê distûrî de ji bo mafê milletê Kurd newlobe bi rastî em her du jî her yek li cîkî yanî sibê ew rejîmê hevdû bikin û îdara mehellî wek divê qebûl bikin bi vay me ziman jî da rejîmê de li Cinêfê bêje vay min û Kurdal hevdû kiriye ev Kurdananê êl ser erdê ne fe Enekesê tiştekî name Birêz Fuat eger heye ku PYD bi rêveberiya xwecehiyê razî bibe Enekesê jî li Cinêfê gelek jêr dibêjin hûn tenê ne nûnerê Kurdanê PYD jî heye way li ser erdê ji bo ev kaxetaya têkev a Kurdî têkev destê Kurda yekîtî pêwîst e a Kurdê Sûrî bê te'thîra PKK eger heye ku PYD bi rêveberiya xwecehiyê razî bibe îdara mehellîye ji bo herêmên Kurdî di baweriya me de ew ê razî bibe lê ew ê fersendekê bidêne mesela weket bêjim anha îdara mehellî a qanûna 170/2012 derket hîna ser erdê neketî praktîkê li tu muhafazata pêk nehatiye mumkin e li PYD qebûl bike baweriya me de li cem PYD erdî heye qebûl bike bes herêm di destê wê de be û rejîm jî anha nikare duwarê îdara herêmê de kadirê wê tuneyê mesela şortê wê tuneyê ge îdara emnê wê herêmê bike fe ew ê rejîm bispêre wan duwarê emnî dilê ew ê biryar bi rejîmê girê dayibe ew ê esayîş wîzaretê daxilî divê demê de mafê Kurdan wê parastî be Birêz Fuat îdara a xwecihî ew ê bi wîzaretê îdara mehellîyê girê dayibe bittalî tu mafê Kurda pêk nayê di wê dera di wê îdara mehellî de wek Kurd dixwazin heta di warê nizm jî di pêk nayê baş Birêz Fuat Alîko endamê Komîta Siyasî ya Partiya Yekîtiya Kurdistanê Sûriye gelek spas ji bo şîroveyên te li Sûriye û li gundewarên Laziqiyê û Hema û Idlibê ev çend salan şer û pevçûn bi çekên giran û bermîlên teqîner di navbera rejîma Sûriye û grûpên çekdar û milîsên bi ser ve ji bo kontrolkirina wan deveran berdewam e û ta niha qurbanî ji her du aliyan serbalê sivîlan dikevin dê rejîma Esed nikarîbû bi yekcarî wê deverê kontrol bike. Li Çiyayê Kurdan li gundewarê Laziqiyê şer û pevçûnê tund di navbera rejîma Sûriye û grûpên çekdar de ji bo kontrolkirina deşta kevanaya stratejî berdewam in û çekên herî giran di şerê wan de tên bikaranîn. Herî dawî balafirên rejîma Sûriye bi hejmarek bermîlên teqîner
ew bereya tund armanc kirin. Obsadan mûşek û topan gundewarê Idlib û Hemayê li devera kêmkirina asta şer jî kirine armanc. Hejmarek kes bûne qurbanî û birîndar ketin. Rewingeha Sûriya mafê mirovan ragihand ku balafirên şerkeriyên rejîma Sûriye roja sêşemê êvarî 8 bermîlên teqîner lê ser du beşan avêtin bi ser deşta Kebane li bakorê gundewarê Lazixiyê. û grûpên çekdar jî di beramber de bereya deşta Şêx Yûsif û deştê Zirîpoşan lê derdora bereya Kebaneyê armanc kir. Herwiha çekdarên rejîmê deverên li Akademiya Eskeriya, bajarokê Xan Esel û Cimîyel Kehreba li Rojavayê Helebê û gundên El Hemêra, El Qerasî li başûrê Helebê, bajarokên Cercanas û Hêş, El Teh, Tehtaya û Sihyan û Babûlîn lê gundewarê Idlibê bi mûşekan armanc kirin. Rewingeha Sûriye amaje kir ku hejmara rokêt û mûşekên rejîmê li ser başûrê Rojhilatê Idlibê û gundewarê Hemayê jî hatine avêtin. Gihiştine 240 rokêt û mûşekî. Herwiha grûpên çekdar bargehên rejîmê li bereya Kabane û xaleka çekdarên rejîmê li bereya Şerî'a li deşta Xab bi topên giran û mûşekan armanc kirin. Hejmarek kes birîndar ketin. Her di vî derbarî de rewingeha Sûriya mafê mirovan kuştina sê çekdarên rejîma Sûriye û birîndarbûna hejmareka din li Sehlêl Xab li bakorê Hemayê belge kir. Got jî ku zarokek de encama armanckirina kampa Qahtê li gundewarê Idlibê jiyana xwe ji dest da. Rejîma Sûriyê bi piştevaniya Rûsya û Îranê û Hizbullaha Lubnanî roberekî berfireh ji xaka Sûriyê dubare kontrol kir. Lê hin dever hene ev e çend salin bi balafiroçekên herî giran jî di hewlên kontrolkirina wan de bi ser nakeve. Xêrxwazên Kuwêtî hewla vekirina dibistanekê li bajarê Girêspî didin. Hejmarek ji xêrxwazên Kuwêtî hewil didin ku li bajarê Girêspî Rojavayê Kurdistanê dibistanekê vekin. Ji bilî wê dibistanê li bajarê Şanlıurfa yê Tirkiyê ji bo penaberên Sûriyê dibistanek ava kirine. Necara yekemîn e xêrxwazên Kuwêtê alîkariyan pêşkêşî penaberên Sûriyê dikin. Her li beriya demekê alîkarî pêşkêşî xwendekarên Sûriyê li Herêma Kurdistanê kirin û hejmarek kursên zimanê îngilîzî بۆ 270 خوێندەکاری vekirin. Dezgeha Xêrxwaziya Barzanê duh sêşemê kerwana şeşan ya alîkariyên mirovî pêdiviyên werzê zivistanê diriya bidihan balhirgiran şande Rojavayê Kurdistanê. Karmendekî Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî di kurta vîdyoyekê de behsa wê yekê dike. Rêbendeka rejîma Sûriyê rê li pêş dewriyeka Amerîkî girt. Li gor çavkaniyên xwecihî li jinava bajarê Qamişlo ji Arkerê ragihandin ku îro rêbendeka rejîma Sûriyê rê li pêş dewriyeka Amerîkî lê nêzîkî balafirgeha Qamişlo girt. Dewriya Amerîkî ji 4 otomobîlan pêk dihat û berê wê li bargeha leşkerî ya Rûsya nû bû ku cihê wê bargehê jî li nava balafirxaneya bajarê Qamişlo ye û rê ji aliyê rêbenda rejîma Sûriyê de hate girtin. Otomobilên leşkerî yên Amerîkî beref paş ve hate vekşandin. Wezîrê Derveyê Rûsya ragihand ku Tirkiye tanha nikarî opozisyona çekdar ji terorîstên beriya El-Nusra li devera kêmkirina asta şer li Idlibê ji hev cuda bike. Duh di Kongereka Rojnamevanî de Sergey Lavrov, Wezîrê Derveyê Rûsyayê piştî hevdîtina wî bi Serokê Amerîkayê re li Washington got ku pêwîst e Idlib bi giştî ji terorîstan were rizgarkirin dubare vegere jêr kontrola rejîma Sûriyê de. Herwiha Lavrov di gotara xwe de tekez kir ku çareseriya leşkerî ya krîza Sûriyê çareserkirin bi leşkerî nayê çareserkirin. Pêwîst e çareseriyeke siyasî giştî diriya destûra Sûriyê ya nû re dest pê bike.
بله تماشاوان هجا به وی آوه هم گشتن داویا بولتن خواه دوباره سرنوچم بیراوه بینن. ایرو بریارا داروکرنا کوژر مالباتا مشو لدادگاه که هولیر درکت. گرا چاردهان یا آسیتان بداوی هادو تیده تکس کرن که تو اتونومی که لسوریه ناپجرینن. ترکیه مالبات ترکمان لعفرین روژاوای کورستان بجی دکه. برپرسکی پیدا کسی دبیجه تو هبون جه پیدره لروژاوای کورستان نامینه. ششمین کاروان علیکاریان جه دزگاه خیرخوازی بارزانی جبو روژاوای کورستان هاته شاندن. هر شاد و بختور بن.